ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозиро обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктомо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 60,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар чорум ошона қарор дорад. 143 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 60,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 340,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 2 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 90,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. 10 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 120,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 300,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 4 микрорайон. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 62 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт.
خونه در نزدیکی مکتب صادق روی کانون در نزدیکیش است. نرخش 268,000 سومونه برادر با ارزان هم بشود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 13 میکرورایون. یک خانگاه کوارتیرا در 3 آشانه قرار دارد. 39 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. یورو ремонт. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب صادق در نزدیکیش است. نرخش 225,000 سومونه باردارو با ارزان هم بشود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر حصار. یک خانگاه کوارتیرا در 7 آشانه قرار دارد. 47 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. یورو ремонт. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خانه را بهترین ремонт کردگیان سراچنا با همه چیز چورش فروخته می شود. نرخش 280,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 34 میکرورایون. 2 خانگاه کوارتیرا در 7 آشانه قرار دارد. 65 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب مگزین روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 236,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی محله گلبتا. 1 سوتیق زمینای خانه دوشونگاه 3 در خانه آب سویت دارد. حجتش 100% است. گیردش محکم است. ремонт خانه ها زمانوی. همه خانه ها یورو ремонт. کوخنی بانیا حجت خانه هم دارد. نرخش 410,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیر دوستان عزیز همه کسی سلامت باشین. الله نگهبان همه ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده. خیر.